Negasngi usombot Menteri Rangba Kejala usnya balang dahar curup wau MLA Kejuai uwailat miki cela dewan wai ke yung tume nemo ke extension building wa khatru kamra ke CTC Orchid Inn wa em hathalis ke nukla West Giant Hills hakani ke sngi em ga yalang wa penlai do chairman ke Orchid Inn USK lato u da khanala e ko prom ngani ke thau hai wa chim kati ye ni yung house nem arjar le lang bau chief secretary Kejala wa kat ni udipi walang hai por wadang manu ka managing director ke MTDC hewa ini yung mani iwada jet depai bah iwada keset don hi ya komisi gi belang de aku blai ula ya dor bar chno mukla wa e bor go penmiat ya ini thau de lang wa kanan thales kan ayo to wa ni yung thame ko em khan ru kamra di yo bor rochna na ka MTDC de bah ki kamra warim gi wa em harot ini yung thame depai de penlait slap ki hai por liur dong wa ikam unki suri to iwada kuba wa em kam uchim ko bu ya ini kam tam gilat yarap wa ek sarkar khnang wo yo ki yo kre khna dong le wa cibon ki thaw miat wa kam ye kre lang ne ba mana wan ki bru na bar kam wa mandali wan ki woli wan ki de wosa kan mo wailat miki shala hawa e klam de ro yo eskelato wa rezim kia ne mentai ba miat yong ki imlang sa lang ki sports wa ki wi de wa ong wa kan ni ki yung thame man ko ko mentoy do ki bru na jwai kre lom chen tia tang wa wat ye ka jala le wa ro ko wi kham tam wa ra yo wa pen kam ye ka ha kan ni ka me clear games de ku blai ula yo sumbot menteri rang ba ka jala usnya bahalang Udaman kam chrat skit gari lom jaintia hawa kisngi wada dep di ye wo ponsia iktin pnar haka state anthem. Dapati uwai tau em gani ka CTC Orchid Inn to iwada is nyau bahada ka dorbar ka mukla pulun waga chnat tourism. Dada udes nyau kemen kam MLA tangwa wat kamu tre chnong na mukla wada yo ya ini yung watme. Cucu ong wada cibon yo irap ka chnong nagi kam unke suri he wada kedaw ya yung wada chnagat ni ka tourism convention ka yo mentoy bah. Doong wa ida wadang haini ku gikam unke si ikat ni tok warak jikat tu wa emu moyong wadang ini sedang yo chem yang kita unke wa theme hapo is Gente Hills doong wa na chwa duna bahaga bah poisa ka tna tourism tang wa ha ni ka sarkar wa kat ni de pengku bhai ka ni ka bah hai wa da man ka wa he do wa e ka sarkar ya ka ni ka tnat kat ni doong le na chwa ha ka tnat sports de em du chpau klur don hi jisnem tang wa ha ka ni ka sarkar pengku bah ka bah poisa sa ka sports de wa ka dawa du ya me clear games sa news nem duna ya arho le pau klur wa de penlon hai jo ipor gan tu ye chong chnong wo kre lang haki wan gi benta wa pun ku ya iyo ila ka chnong ka thau usnya balang dahar ong wa ni Orchid Inn de ku ka sakawi tu wan ka kerdan de wa yo pun mi sa khan ru kamra de ku blai ki arli dor bar chnong kita ka mukla wa klik terci wa de kre lang de benta yo mentoy wa ro lang de ong wa arja aroso de em khat so lak ngot ki un ke seberi wa wan sepok ka jala wa yuluti wa ini daw ku ja khat nyau lak ha news nem Cuk-cuk doong wa kwa uwa pen kelai in tau. Di bahak mana wan gibru tok uwa ki wasa pen hai ni. Hawa wan gi cari lom jen tia. Dakun tu lek wa hawa NOC mto ubu e kendon wakon di bahak. Hawa wai hotel kemon wan gibru. Hawa bar. Hawa bo depor wa wai wa kang. Usa bahalang de banjur wa kam apok san snem kwa au le hajar li tau sa. Kenang yo ye gi kro kolot uyo ki yo kre. Heju ipor ongu. Wachpa ka sarkar NPP em du so cepat teli homestay. Tangwa na duk kisah pesencar ke NPP hadu ne dem aharja teli homestay ne ba. Wa ka sarkar irap ko sedang yakin do e subsidi wa kiwi. Do ongu wa iman i ku em ba do ne ba. Wa di yo ye thaw wa gari wa de korku wa chong i kemon upen em kam i wa kemon kre i. Hakni ka sngi yo ikan ten ngok blai na udawan poi pasa iklam priang burom na executive director ka Orchid Inn ka Osaka Paya Chalam na presiden ka Meghalaya Rural Tourism Forum Alan West Kharkongor, Assistant Director ke Chnat Tourism, UPF Teriang, Founder Presiden ke JTES, MS Luhut, Chairman ke Meghalaya Rural Bank, Ashish Yadav, Wagi Kitin Kublai, Executive Director ke Orchid Inn ke Wansaka Chalam. Apa ide ni ketenan thal skankan dengan iman si ka. Tekwa khat ko ye bor permhaga. Dan rai te por klem MR13 ke leng ke dor bar chnong. Ha dor bar chnong ge lang lang iklam lang. Igini ge gi nge. Ilat punya open met bahag kenan thal skin ko hiti podaman ke gwa daman zaman difong da jan verga dap dap khandau dap plang tare ro yong ju he kamtam nageleng yong ka kuman gini strategic partner ke hiti por ke Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC ye ka shan ju i dan nanti senai ga bahag ga ni arkit kama magati kini boundary ro jai talai ga por al paus nem tam sau kuma ne ga body ga ni wan yang gal tourism department MTDC pano pun chanai ga ni pun bo ni ga additional building
kemangan ni apa itu siuri ni gurim hai port lang hai port liu jo slap man yi lai ti pai ji gan ni dau yu bi cha pasai sa pasai de tagetin na jong tu mau tu ba deman ke ni building china gan 1978 dari maga hai port yang ke tourist lodge kalai ga kaniga inspection bangla mana po ay makalaya government paman ga hai port tourist diniga orchid hai tipor float ke tendar chimiga ngay skemo ko kuntu kun rong chu ya ka yo ka kot mto dukat yong ka chnong mukla ka chnong juai han le yong ka rilom jai tia yuro kubi but the one gale hey pori wa em kambha kham tam kamatibi nado ka ar pautrik yong nu banai usdang ka Meghalaya games kyong i the one gale hey pori wa em kambha bun sin nga jo ong gilok ye nga snya bha buk thau sa ye i chei tu ne the jo buk hi orchid tangi view jo ong ye nga he tu ong kita ka bam da bang sang tang ha gi room de rimre ne te ne te dau tang jan ge jing wan yong ga ni ka building go thumme ko open nang krin cho ya ki nong sa chikni ka than te ku play cho kham tam ye ge jing am lang yong deputy chief minister yong ka state ke yong i wa da man kam uchrot nei banta yong rilom jain tia ge yong i jan waro ye tibi dang he gini ki singi arsngi wa nei liang yong ka state government da pdiang go bo pun sia ye ka ten penar ha ka state anthem ge yong i ngan ngai jo jan gani to ka achievement go kru ye i kam ginong jain tia ini wedep hai por wo vier ka ten jain tia nei tu ngas nyao kam do vier ka te identity ge yong a te ye gani nga ko au e kublai kerpang yo deputy chief minister yong i wo dia klam hakmat tan e jing thap ti go he nei bentau deputy chief minister yong i wo dia lam khmat wo yo i kham tam ye gani jing tip met hapo kani ka state anthem ni nang ai gijing ro yo mal to habai gijing kubre yo kerpang uniuru rong ba da risu de chim ka ris do arjar le emu pa berkat man ni ka thau kat ka man gani ni la mem katu ka ni goris mjo man chewon jo po chewon la ini hari jantia gijing gongi high end tourism kimpuan gi sini nei ba aduna gi facility chong facility sa puan gi kita tok gitu ki high end tourist kamong gi melik ki mahajon go pat de room go em lang go toilet de go biang ki AC de go biang go ba mubdi de go biang ki parking kita ngi highly high end tourist kakau man ngai ni udep hawar za ar hawle mudo ra ka wi ka festival he han ga than yongi ko mud wan lu kamu chilak san phao jar ngol ke problem face man ye klamito mem thau sa imi go wan mana kenya hasilong le thau sa ampudam wa hasilong wa jan tiaw kelam lagi hapran de sedin ka jang on puman bayan ke kami to cha buram tegeni ke wini ke komplek ko kred hakamat yang pi parman tourism minister ko sanction le hausan kelur ke jemud yang ngato kantun na keni ke wi ke tersiin ke wiu ke te ke wi keni em boleh power hawa anan keni em boleh hausan room le power san ke le resort pe uma gentang em khat ar hawa anan lembakla ketai ke turin em go khan duhan ya khapra chispa hawa anan ni bo chewon le encourage if you come be forward o em kam gini resort o sukki beru ke jingmud o kred igani to kini tourism complex hakaman yo mani kam ke tourism hubs yang ke Giant Hill district you bi ki tourism wan ke Delhi Bombay direct chong flight ke Kuhti nakuti wan ke Shillong mana po Shillong sa ke sentar point sa 10 tower step lagi sora karon mem tau sa sora wan beng ke Shillong sa bengi tengah ke jimur gini area yo kred ya kata gorkom ga hub so ni wan ga ini usa ga ni met yo lagi sekarang suri yo lagi sta semungot kam ter tu wan sa begini kan wan ga yo kan ki bru yo gi kamong man ne ma bla utur lam kelahi pa bi getun am ki pakai cukla langi kini ceki vi ko ti man kini jerkhe di langut kinong kre am ni ke jimur toy man kami guidance tang am the guidance am ke pocket wan sa ini wai kamera wa keri motor wa yo freebie ke jamet ke step le ke breakfast kat te chimet
Teki expat bi kata. Tengah kat ni highway to ko Giant Hill district hi. Dem ke target ko berkata kamon yo promote. Hapo sansnem to kamon to room jangan ke tahu untuk dunai ke 1,000 tali kamera. Kita to ketong yo nga. Kawi ko dang create kawi ke tourism spot hawa ajar ga preng mukim nongi. Piwan pai haw manai mas yo bi man kam spot California. Daulon juga. Kata dah invest ke sarkar khasan kelurite. Na do ke road infrastructure kata. Koman kam ke islands. Kan mu haw daulon juga ham dom lipai esilet bi. Dan kendaw ada ti ni udap ini New Year tang bam do mi otau duite. Ong du keriwan bam do dunai ke 1,000 tali. Tegajing kuat itu kamu nu promote yo ki yo kan gibro. Hane bon sini senang kedong pusau tu ya kata orang. Naga senang lam em ke lang naga senang umpan gibro. Ngai ni udep juang em katu kat ni ki NOC ko habri laksbi. Habri laksbi untuk man stringent pelat. Ada hotel em ko klembar kamu nu man. Yo chong usa ini. Ada hotel em kom cha du wai tang khadu ji siao kamu nu man ki usa ini. Ang kecil nak ulai selong na tak mau. You are making hotel for nobodies. Ni bi kata tak tu satu bi. Jika ni kuda chok kerpang wangau mawelat yang jar karakan area yang ni. Dalam ke point ku discuss demian yang ada bi klamu chief minister. Tang pun ku rai kan ke i tangan rei ke proposal kata ke tourism spot yang kau ajar kat kau mang ani dang pai kama arpa lewasan klur. Kam gi 4-star 5-star resort kama umane. Kani daudep sekeni sekete. To encourage let naga industries department UAS single window immediately lem go apply kamu create giniga ya gini lodge kamtam. Mana wan gini cuba mutul em hotel ini 5,000 tali. Kapan mut ku yo kre direct either indirectly. Em ku benta ku kre hotel, gawi hotel minimum ku kre arpal pangut kamu ni hotel kian. Kain mereka hotel tang sang spa tali kamu mut point Kain megeri kamai kawan teligu imi teh. Kinong dai ko dai bati kawan teligu imi teh ki daumi kinas cafe daumi coffee shop. Daumi sik tourist guide sik tourist tour. Daumi sikinin ko travel desk ko tip wan saung hai step klik chon lai egeri ai. Kateng target hapo sansnem. Kamon to naga tourist department. Ko kamon I ham jantel sektor itu wam ho dunai ka 1,000 lagi thausa. Hane kata nang problem ini udah napalan. Dan ini tiaw dan sanksi ni arahnya klur woto ita selain mengot umar rembu istai. Ke proposal lang pa NRT yang arah li arah so klur ata. Kini gole hausan kudaw extend dengan dep kini mbiang do kini tiba ite. Kwa kana bi ke video ke game changer kudaw ji hapo Arsenal. Dedep yo ke verbal approval na Union Civil Aviation Minister. Untuk transport mood untuk pergi airplane. Dan pas kita Krisnal katai ke airport he umroh hitai u expand ga view land ki flight he kamal land ko ti. Kita mduk dulai ko ti. Ka question ulan under process kaman ati. Em ka tu kan ki exemption dia ni sarkar India wau exempt you to iman hilitering area. Kita ada pas. Hapo Arsenal yur tu one itu Airbus 320 yo view ulai kan ulai ko ti. Pagar kaman ani sen nam ulai Delhi. Ci si wan dedep si Japan hitela. Kita to full mandu tu ya utsong do ya